Od početka je jako puno ljudi s kojima sam ja i u kontaktima, odnosno koji su i novi, pa nisam ja znala prije, recimo, konkretno za grupu Kvadra. Znala sam za neke druge ljude, gdje možda sam mislila da bi moglo biti nešto, ali nije se dogodilo, treba se dogoditi, vidite. Sve se zapravo događa i sve je onako kako treba biti. To je moja vjera u životu. To je nekakav put koji ne trebaš se žuriti, ne trebaš zapravo razmišljati. Nije trebalo, ne trebaš sada, ne znam, joj, zašto ne ovo, razumijete, masu pitanja što se ljudi postavljaju, da je ovako, pa da je onako. Ne, sve je tako kako treba biti. Samo što je to, tek kad se dogodi, onda se ti možeš okrenuti zapravo i to vidjeti i shvatiti. Što je potrebno da se, recimo, konkretno kad se ponudi jedan sadržaj? Pa samo malo. To je samo jedan trenutak bitan. Wow, to je dobro. Jao, evo, jedan trenutak u pjesmi. Ponekad samo nekoliko sekundi je to diže cijelu pjesmu. Odnosno, taj osjećaj da se ti nalaziš zapravo u tome što ti je ponuđeno. I to je najbitnije. Znači da možeš biti onda uvjerljiva, da mogu biti iskrena. I nekako, šta ja znam, jako puno sam suradnji imala, jako puno. Sad smo dotaknuli kroz vašu ovu grupu Zemlja Gruva, jako mi se sviđa. Jako mi se sviđaju, a njima se sviđa jako Dino Dvornik, a i nama se jako sviđa kad se Dino Dvornik pojavio, onda je Karlo rekao konačno je došao jedan pravi, konačno nakon dugo vremena. I Dino Dvornik i ja smo imali prekrasnu suradnju, rušila sam mostove. Onda sam imala da je i njih zaintrigirao, pa su oni fantastičnu jednu glazbenu obradu tog Manijaka, baš mi se to sviđa. A i vidim da ih je inspirirao u mnogim pjesmama, to je jako lijepo, pozitivno, ali oni grade i sebe kroz to. Da, jako puno glazbenika i moram onak biti iskrena da sam baš ponosna. Izabrala sam si uvijek dobro sam izabrala. Nisam išla po cijenu to će meni koristiti, ja ću od toga, ne znam, imati ovo. Ne, to su već kombinatorika nekakva koja sa glazbom nema veze. Muzika je samo muzika i to je uvijek bila moja strast, iako je i moja egzistencija, ali nikada moj posao nije bila muzika. Znači ja sam se tako postavila da je to ljubav, da je to strast, da je to smisao postojanja. Zapravo to je smisao postojanja u krajnjoj liniji. Kad tako postaviš onda nekako, to drugi smisao, to je drugi život, razumijete? Kada bi to bilo da se ja, ne znam, da se borim sada sa nekim stvarima koje uopće nije potrebno se boriti i da razmišljati o šta ovako pa šta onako, razumijete? Ne, kako sam rekla, sve se događa kad se treba dogoditi i postoji. Sve mora imati svoj zapravo razlog zašto se događa. Tako da dečki imaju razlog zašto će biti na mom koncertu. Evo, u tom smislu mislim da to sve onda ima svoj smisao. Ja inače nemam goste. Ja inače prošli puta nisam imala goste. Ja nikad nemam goste. Jednom sam zapravo, 2 puta, pardon. Ma joj, i to na nagovor, tako neki, ma to nepotrebno. Ali onda pozovem tako goste da mi zapravo bude lijepo možda, neka sjećanja ili starije prijatelje, glazbenike, mlađe, nije važno, ali ja se najljepše osjećam kroz sve ove godine, dugi niz godina. Ja sam od 12. svoje godine praktički na pozornici, od 17. godine, od 18. ide kao nekakav moj profesionalni i ja sam bila i član grupe Zlatni akordi, imala sam solistički nastup na Opatija 68. Vidite, 68. kao ova značajna 68. godina. Tako da, i evo, do dan danas to ima svoju nit. Nisam imala nikakve strašne padove. Nisam zapravo uopće imala padove, a kamoli strašne, da sam se morala dizati. A život mi je donio svakakve kušnje, pa i privatne kušnje i da li ću se ja moći s tim nositi. Pa ja sam rekla samoj sebi, pa probaj, jesi li ti slaba ili si ti snažna. Pa sam onda shvatila zapravo da sam ja snažna osoba ili kako bi Peca Popović, vaš prekrasan divni Peca Popović rekao, pa ti si bila prvo žensko u barbarskom rokerskom društvu. To mi je prošle godine rekao,
Joj, pa da, pa zbilja. Joj, pa nisam nikada razmišljala o tome. Prvo žensko, pa 4. rock album, pa prvi ženski. Joj, pa Isuse Bože, pa famozan si. Znate, ono duhovito. Tako da, evo, pa mogu ja sve to nadići i nosim dalje i na svom sam putu i život je borba, ali glazba je moja, kako sam rekla, strast. Pa zapravo onda ti to dođe i prijatelj, najveći prijatelj kojeg imaš uvijek sa sobom i kud god ideš, naprosto idemo zajedno i to je predivno.